Mi večeras govorimo o tome da nekako razlučimo ko smo mi u ovom kosmosu, u ovom univerzumu i zašto smo baš ovdje, kao i neka druga pitanja. I kako to već i biva, da ne bih ja pričao o tome, naravno to će večeras raditi moj gost. Prije toga molim vas samo da napišete u četu da li se dobro vidimo i čujemo, da bi znali da je sve u redu, bar sa tehničke strane. Svakako, svi vi koji ste prvi put na jednom ovakvoj online emisiji i ako gledate uživo, vidite da sa vaše desne strane imate mogućnost postavljanja pitanja i naravno ja vas apelujem da postavljate pitanja mom gostu. Sve što vas pita slobodno napišite, sve vaše utiske slobodno napišite i naravno imate mogućnost da praktično direktno komunicirate sa mojim gostom. A moj večerašnji gost po treći put na mojim webinara, dakle i za sada je rekorder, što je meni veoma drago naravno, jer je, ja moram da priznam, meni omiljen gost u emisijama, a to je nešto što prosto meni godi da dovedem ljude one koji su meni interesantni i teme koje su meni interesantne, čak i ako nisu toliko poslovnog karaktera. Moj večerašnji gost, profesor dr. Svetozar Radišić, nekoliko stvari moram da kažem o njemu, iako naravno većina vas njega vrlo dobro poznaje, ali eventualno ako niste upoznati sa njegovim radom, prosto da kažem nekoliko stvari. Svetozar je bivši borparov vojske Jugoslavije, dakle u ono vrijeme dok je još bila Jugoslavija, pukovnik u penziji, doktor nauka iz oblasti teorije ratovanja. Sad zanimljivo, teorija ratovanja je večerašnja tema, vidjet ćemo zašto baš je tako nešto, može uopšte da bude kompatibilno. Stručnjak je za vojne strategije i doktrine, posebno za neoružane oblike agresije, vrlo zanimljiva tema. Bio je više godina i to u 2 navrata glavni odgovorni urednik opšte vojnog časopisa Vojno delo. Autor je 24 naučno-popularne knjige, koji nekoliko sam samo izdvojio: Neokortikalni rat, Skriveno misaono oružje, Nestanak velikog brata, veoma zanimljiva knjiga, Kako misliti, odnosno isceljivanje informacijama, i Osvajanje slobode, odnosno ratovi budućnosti. U svakom slučaju tu je još mnogo njegovih dijela, ja ću vam kasnije dati link ka njegovom web sajtu kako biste mogli da potražite njegove knjige i da naravno kupite, jer su sigurno veoma interesantne. Svetozare, dobroveče i dobro mi došao u još jednu emisiju. Dobroveče, bolje vas našao, pozdravljam sve koji nas gledaju. Da mi odmah krenemo zapravo sa ovom našom tematikom, pošto ima dosta toga o čemu ćemo pričati, a siguran sam da ljudi žele što prije da čuju sve ovo. Elem, kada pričamo o tome ko smo mi zapravo i kada mi kao ljudsko biće počinjemo da se oblikujemo i kada počinjemo da dobijamo neku svijest, ali nećemo u ovom momentu govoriti o onoj svijesti koja je vjerovatno prije začeća, ajde, o tome ćemo govoriti malo kasnije, ali šta biva sa oblikovanjem ljudske svijesti zapravo u onom periodu vaspitanja, odnosno kada bi to vaspitanje trebalo da krene? Čini mi se, i ti si to govorio u nekim prethodnim emisijama, da je vaspitanje nešto što praktično počinje odmah dok je još beba u stomaku, a ne da čekamo da beba progovori ili prohoda, pa tek onda počinjemo da vaspitavamo djecu. Dakle, kako vaspitati djecu dok se još nisu rodila ili odmah po rođenju, dakle dok još uvijek nisu, ljudi kažu, nisu svjesni, mada ja ne bih rekao da djeca nisu svjesna, ali to je već drugo pitanje. Svetozare. Evo ovako da prvo kažem da ovaj uvod koji je bio mi godi, naravno, a onaj pravi uvod za ovakvu vrstu emisije, kad moram tako da kažem, ali jer ovo podsjeća i na televiziju, ne samo na internet prezentacije. Ja se sad i osjećam kao da sam u nekom studiju i kao da sam bukvalno gost pred kamerama. Znači, taj uvod je jako dobar za ovu temu, ali mislim da mora da bude uvod i za ovo što ću ja da kažem, a to ću, moj uvod, jel? A moj uvod je otprilike ovako, pre ovoga kad i kako utiču informacije na nas i na koji način mi nešto radimo sa sobom, odnosno kako se osvešćujemo i kako se učimo životu, kad dobijemo te prve informacije, kad se vaspitavamo i obrazujemo. Pre toga bih hteo da kažem da mi se čini, posle svega što sam uradio i koliko godina sam posvetio nauci, a to je otprilike od
1990. godine. Eto, dosta ima godina. Prvo što sam shvatio, i ono kao glavni odgovorni urednik vojnog dela, je da je nauka jako mlada. Da mi od naučnika ne možemo očekivati mnogo, iako je ovo 21. vek. A verujte da je nauka zapravo neka vrsta odgovora na religijske stavove. Znači, kada govorimo o nekom vremenu koji je prethodio nauci, mnogo je vekova pre toga bilo, bili su osnovni stavovi u kome je čovek razmišljao šta je to nas stvorilo, ko nas je stvorio. Više su razmišljali o Bogu i verovali u Boga, i to kroz različite religije, nego krajem 19. veka, kada je negde začeta ona nauka koju mi poznajemo. Dakle, kada su počeli da ljudi tehnički, tehnološki opremljeni posmatraju tu istu stvarnost o kojima je njima govoreno kroz religije, znači ne kroz naučni pristup. U tim naučnim pristupima ono što je osnovno je da sve ono što se može potvrditi i ponoviti liči na naučni pristup, a sve što je neponovljivo ne smatra se naučnim pristupom i naučnim dokazima. Zašto to govorim? Zato što zapravo čovek, osim sebe kao što se može nazvati ajde i mikrokosmos, osim sebe ima kao okruženje makrokosmos. Dakle, čovek razmišlja o sebi, o tome ko je on to i šta može sve da uradi, koliko može da utiče svojim načinom razmišljanja, a i mora da shvati kako je došao do toga da postoji. Sad tu počinje ta cela priča o Bogu i o kosmosu. Neko čak kaže, čak sam pre neki dan u jednom naučnom programu na studiju B bio sa 2 astrofizičara i oni na neki način poistovećuju Boga i kosmos. Jedan od dvojice naučnika je rekao, kad su ga pitali šta je kosmos, on je rekao kosmos je sve. Kosmos je sve znači isto što govore vernici kada kažu da je Bog sve. I tu počinje ova priča i ovo o čemu mi večeras treba da govorimo ljudima. Zapravo, mi kao mikrokosmos imamo svoje misli, imamo emocije, imamo dušu i ono što je najvažnije, ta duša misli o sebi, promišlja stvarnost i postavlja se prema stvarnosti na osnovu svog razmišljanja. Sad, taj kosmos nije tako jednostavan, s jedne strane, s druge strane je vrlo prosta, eto kako može da bude kontradiktoran. Nije jednostavan jer ga, 21. vek pa nismo uspeli da objasnimo osnovne komponente, pa ne ni kriterijume, ni osnovne kategorije koje čine našu stvarnost. A pritom je prost jer u ovom kosmosu očigledno osim energije, materije i informacija ne postoji ništa treće. Sad ovo što ste me pitali odnosi se na informacije. Znači, da bi neko bio vaspitan, a pritom je duša, znači mi moramo da shvatimo, a to smo verovatno, bar ovi koji su mene slušali, shvatili, znači mi smo duše, ovo je razgovor dve duše, pred ne znam koliko, više stotina duša, pretpostavljam, ako se taj broj povećava. Znači, to je skup duša u kome dve duše imaju komunikaciju međusobno i prenose informacije drugima. Te dve duše imaju telo, imaju životnu energiju i imaju dušu. Ta duša se sastoji od uma i od psihe.
I znači svaka duša, pa i ona koja je nerođena, ona ima i psihu, a je zapravo osnovni sadržaj su misli, osnovni sadržaj psihe su emocije. Dakle, i razvojem embriona pa sve do deteta, rođenog deteta, to je vreme 9 meseci kada novo telo, nova životna energija i nova duša primaju informacije i primaju je sve vreme, što znači majka dok nosi u sebi, u svojoj utrozi novo dete ili novu dušu, ona sve vreme prime preko misli informacije i preko emocije informacije, jer su i misli i emocije zapravo vrsta finotvarne energije. Misli su inače nosilac informacija, što znači sve što majka misli, to misli pod znacima navoda i njeno čedo. Zašto stalno naglašavam da su važni tih 9 meseci? Zato što ako majka doživljava traume za vreme nošenja bebe, budućeg čoveka, ona pod stresom formira novu ličnost i ta beba će imati sve početne probleme, upravo zato što će biti kodirana preko 6 kodova, koji su isto vrsta energije. Genetski kod je jedan od tih kodova. U genetskom kodu je zapravo molekul DNK i oni zapisi u njemu prenose informacije iz prethodnih generacija, dakle od prve do poslednje generacije, a onda se kodira kosmički, kosmički kod koji su dokazali naučnici u Novosibirsku, Lajka Značajev i Aleksandar Trofimov, braći Ljubimov, u kome se dobije te vrste informacije da čak se kodira i od kojih bolesti će bolovati buduća ličnost. Onda imate primarnu ćeliju koja isto kodira, i da ne bih nabrojao sve kodove jer sam to već radio, reći ću da i ime kodira, ali ime je važno i zbog toga što daje imenuje ličnost, odnosno imenuje dušu, i može se slobodno reći, da bi se razumelo duša je večna, ali ona u novi život ulazi kao sekundarna duša. Dakle, ta primarna duša koja ulazi začećem, ulazi u novi život i postaje sekundarna duša, upravo ta imenovana, i postaje ličnost. Dakle, ta ista duša je istovremeno i večna, zato što ona kad završi svoj životni pohod i ostvari svoje ciljeve ili ih ne ostvari, napušta telo i ponovo se vraća u večnost. I sve dok ne uspe u svom dovršavanju, ona se vraća ponovo u nove živote i ponovo dobije nove imena i tako dalje. Ali ta ličnost, u ovom slučaju je to Svetozar Radišić i Boris Teodosijević, dve ličnosti, su imena za naše duše. Tako i ta beba kad se rodi, kad je rode, ona dobije ime i postaje ličnost. Mnoge te sekundarne duše ili ličnosti ne prepoznaju, ne shvate da imaju dušu, pa ne brinu o njoj. Znači sad kako to brinuti, praktično ne brinu o sebi, jer je to ista duša. Dakle, ne brine to kad čovjek ne brine o svojoj duši, zapravo nema šanse da ostvari svoj životni cilj. To znači da neće uspeti u toku života da se digne na viši duševni nivo, koji je zapravo neka vrsta i duhovnog nivoa, jer mi smo vezani duševno za duhovnu sferu. Eto,
ja smatram da nije dovoljno tih 9 meseci da se vaspitava dete, a vaspitanje je ono, zamislite majku koja zaista živi u idealnim uslovima, svi je poštuju, ona sve poštuje oko sebe, živi u ljubavi, bez stresa. Koliko je ona već postigla kod tog deteta koje je smireno nastupa i onda ga na grudima dalje dok ga doji uči vaspitanju, uči ga da misli, uči ga šta je to duša, uči ga kako da čuva svoju dušu, uči ga kako da postiže svoje životne ciljeve i onda preda vaspitačicama dalje, vaspitačice predaju učiteljima, učitelji nastavnicima, nastavnici predaju profesorima. Tako izgleda ta odgovor na tako jedno pitanje, iako to ne izgleda tako prosto, ali eto vidite, moram tako da bi ljudi što više razumeli. Prosto možda će biti tako duži odgovori, ali da bi bila punija tema. A reći ću samo uzgred ovo, otkud to da pukovnik, doktor nauke iz teror ratovanja,